به نام خدای مازن و دلوان گهدارن رزار سلاوین خدای لسرهنگو بن خوشحال و بختوارین خلق کدیش برنامه رهیل گشتین افوین رزار رزارن خلق آوی جاره یا برنامه رهیل مطایبت کریه بحیوا رمضان و خو آماده کرن بحیوا رمضان وگی دو خلقین چوی ما آماجه پنده کریم که هم هدیه نزدیکی حیوا پیروز رمضان دوین دیاره ودی بیت دو ماهی که خلق البری حیوا رمضانش برنامه رهیل کد گلوین رزدار دابین بیا بهیویایی که کوام بشین خدمتا وب کند گل زور برس مستمر سعید افرو میوان برنامه مست سپاسیت کند گل مده بجداری رزاران دیگل مستعد بحث چوانیا برهف کرنا خزانه یعنی خزام گشتی چاو خو برهف کردن هیوا رمضان دا اتنا و هیوا پیروز دا خزان چاو سر دلی گل و هیوه بکتن دیاره هر خزانو جوره که برهویه دی بخو کتن هر خزانو جوره که برنامه یه رمضان دی بخو دانیتن جوره دی بخو سر عبادات و مسئله هر کس جوره که عبادات آنکو دی بخو رجدی سر هنده داتن کوچوا او خیرا مزن آنکو عبادات زده تر وقت خوب ده توان عبادات ناف هیوا رمضان دا هم دفر که بحثی هوا چنده کن ما سپاس دیگر مده بجدار دیاره کو خزان یا پیتویه خو برهف بکتن لو ما افریقا دی بحث هندی کن بگشتی خزان چا برهفیت خوب کتن با هیوا رمضان کو چجوره برهفیک بکتن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دست بك سپاس بجناب تاب ورادنا پیام. دعاء خدای تعالی تخوازين رب العالمين أبي هيفا رمضان مبارك كتخير وبركات خير وخوشي رب العالمين مبقين تبي هيفا رمضان مبارك خدای تعالی بقسمته مهم يبكتن أم بشين روجيت في رمضان خندنا قرآن تراويح ونفيج الجماعات هر خير وبركتك وكود في رمضان ده هبيتن خدای تعالی بنصيب مخرب إن شاء الله أو نخوشيت أفريقيا امتداد نالين ومجتمع إنساني هم تعداد نالتن كورونايش بلي كوروناي خدای تعالی بخاطر في هيفا رمضان مبارك سر ملادتن برازي هيفا رمضان مبارك يعني هجي هنده يكو خلقه و برنامه و آخفتن سر هبيتن چونك هيفا رمضان مبارك اكل ركنت آين إسلامية ركن سيئة و اف ركنه پر خير و بركته خير و خوشي و تناهي و بختواري و سرفرازي و ساخلمي و صحت و عافية و بركت هميت قلبي هيفا رمضان مبارك دا لو ما قالك وبيتيفيا ام خو محروم نكين في هيفه انسان عاقل دار تيجهشتي يزانا ود خبدت بر رحمات خده بر کرمت خده ایکل رحمات و نعمت و قنجیت خوده و چه خوش قنجیه عبادت دای مضاعفه سنت بخیره فرضه که فرض بحفته فرضایه و شیاطین گریداینه و درگهت بحشت یدوبوی و درگهت رحمه خود تعالی یدوبوی و ملائکت یدبیجنه ما یا او کسی حزا خیره هبیتن دست کو باز که خو حال دواره پیش یا او کسی نیت و هنده هبیتن خوب پاکش کت و توبه کت و وزفریت و برک خود تعالی يعني تقصير نكال توبه فبراستي خالا ايكي يعني از تأكيد لید کم چوک خیزان چوک وقتاک بيتفيا ما برهويا كات دروني هبيت يعني درون ما فكرة ما روحا ما مشكل ما عقل ما خو آماده بکتن نیت گلک يعني یا جوانت في مسئله دا نیت ما اوه بیتن ام خو آماده کن ام خو حاضر کن کده چوا پیشوازیا و هیوا رمضان مبارک من وید کیف ما بید وید ام گجبین بین وید مفرح بين يعني خدای تعالى القرآن بيروزت بيجيت بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون إذن رب العالمين أمر ما يكري بفضل الله أبا فضل خدايا أبا كرم خدايا أبا نعمة خدايا أبا خوش خدايا أبا أو هيفا أو خدای تعالى عالمي عفود كات وخدای تعالى دلوفنيا خب خلقي داد بات وخدای تعالى بكرم خو قال عالميت كات او هيفا او قرآن تدا نازل بوي بله هيفا سركفتنا
نفسا سر نفسا انسانیه میجا پیتیویا انسان یکیف خوش بید و هیوه یعنی ولینید مثلا بيجي کاد چه کن تایبت اف هیوا رمضان مبارک یعنی یاد کشو هوا که ودفتا فين کاتیا خوشا انسان تنی نابید ماندی نابید باش هر کس که حس کردش تشولا خود بروجیش بیتن باش سيدان خيزان چوا برهویو بکتن یعنی چجوره برهویه که گرنگ بو في خيزانه برهویا ایکه کو اف خزانه چوا یعنی بیشتر نوه و رمضان مبارک دا خالا ایکه از بینم پیش 2-3 روزه کو هیف بیتن جلسك هبيت جلسة رمضانية هبيتن رينشتنك هبيتن أبي خزانة يد عاقلمند يد زانا يد كبزانا مثلا بحثي برامج رمضان بكن دويكا بابا كرة مازنن كتشت مازنن مثلا هكر بيك مالوان دوبيتن أو كسيت واعي يد زانا تجهشتي رين خارب جلسة يعني رسمي نا يعني هيك لا كيف باخفيد نا جلسة رمضانية رنا خاري ونخشاك دانن ومناقشات بكن وكي سمينارة كلي بكن هيك استفادة الهزراي دي كابكت بابي هندك پرتوكت خاندي دايك هندك اشتهاي لبوي كوري مازان تورد كمالاتي هندك اشته باشه وخاندي او كتشاهاني ما شاء الله يا شارزايا مثلا يال جهتكي يال يعني الأستوى يا روشنبيري يا إيماني يا روحي يا برزة أدوات شتكي بجيتن أف خزانة رنت أخاري أم ده شكين بوفي و رمضان مبارك أف خالو إيكي مقالك مهمة پیش کو رمضان به 2 روزا 3 روزا اف جلسه بیتویا هبیت نابید ام ساده بچینت هی و رمضان مبارک دا نابید ما چه برهوی نبن يعني قالك جرى جداخي مثلا دايك بابا دبشت كروك تشدخو صبر رمضان بزانن يعني هو سادهي نا ويت رنشتنا كبيت برهوي هبيت خو آماده كرن بو رنشتنا قالك بيتويا و قلم و ورقه و كتيبه كبيتن بتنويسين مثلا سر آست عباداتا دي چه كين سر آست مثلا جلسات ایمانی ده چه که این که به همود برنامه رمضان دابن بله يعني هل دست بیکی که همچین نوه و رمضان مبارک حتا عیده يعني مناقشه بتکرن او از ویره پیشنیاره کدیکت کم يعني اگر خیزانک بونمونه چجارا فیرو و جوره رنشنه نبن يعني زور یا پیتویا کسی که زانا کسی که تگهشتی کسی که تجربه هبن کسک بیتن مثلا افشتکر بیتن میوان کن استفاده انسان غیر خوب کد الحياة اخذ وعطاء جيان يعني ورگرتنا و دانه يعني زور طبيعيه مثلا از بجمتا کاک داود برنامه هنگو یا هیوا رمضان مبارک چیه هنگو تکس چه خالا کریان چونه چه بوارا دا اف آستید که هنگو دانای نقشه هنگو چطو و توش بيجي سيدنا محمد سعيد مثلا بوتاتش دانايا يعني قال جرى ملو امام خطيب ده بيجين خطبه سرچيه با خطبه سرچيه يعني اول شيء قال لك جوانا بوجي قريته كدوبر الرأي كدوبر بقدر سحكينا يعني مثلا سحكينا انترنت برامج علماء اتخزاني يعني دي تشوفي ما تشتي قال لك جوان كبيد تجارب قال لك جوان ام الحالات اف حالات الروتيني ملل کو بما چی بود چی نداره يعني بلا استفاده غير خوب كاين كودا سيدان زيادتر بالنسبه هند يعني خزاني برنامج كبيتون بونو من جار كسك بسبور السروان مثلا ميفون بكتن بويجي اف دانشتنا مثلا دانشتنا که ایمانی بیتن اتناف باجر مجد مثلا شن که صاحب بونمونه خزانک بیت بیت میوان بکتن بوی که ان هندک وقت نت خیره بو بکتن الحمد لله شکر بخدا سیدایت ما اوید منبر دستی دا هندک دی منبرش دستی دانیا همیا بای هنده های که هر خزانک که دعوتا وی سیدای بکتن پشتی ترابیح ها ام حس کن سردانا مبکی ام دو سه خزانک انها خوش کبرانه آن جیرانان ید خرفه بوی ام حس کن سیدو هکتو سردانا مبکی و بی بوم محاضره کنی ساعتی بیجی هندک مناقشات هندک بسیار میت های از بیشم چه سیدو يعني فيرات ناكنا فوشتكي قالك جوانش شيء قالك جوانا قال جارا يعني ميفاندوري ده تكرن
يعني سر احتمال ها ببابت يعني سر چه بابت نبید ده افروکا خزانت ما خوشکبرات ما يعني هكر سيداي كي ميفان كان بو بشتي تراويح سيدام حس كاين توني ساعتك بي ساعتك ما عندك مناقشة وكسي موضوع قابل للمناقشة ريني نخوري جلسات چند خوش بيت يعني فقيه ما يتهي ما دكتورات هاي الفيرا ما سيداي برزت هاي الأكريدة ما شاء الله يعني سيدا بنسر هند يعني ناف رمضان دا خيزان زدتر كي بيشن وقت خو بداتي انكو خوب تشوف مشغول كاتن يعني خيزان قشتين تاكد ناف افراد ناف في خيزان دا يعني تشوا سردريت قال في رمضان دا بكن والله يعني تشتغلك مهم في رمضان مبارك دا عبادات يعني سر است عبادات يعني بنمونا نواجه بجماعة إن شاء الله تعالى مزقفت يعني دي فرن موي تندرستي محس يعني فيراش بيامك يعني جهينا جهن بيوندي دار كو راستي يعني مزقف بيت فكرا مزقف نابيد بتاجرتن يعني جهي عباداتي چونك امد بينين يعني يعني قالك جهي ديكا يعني قلب والختار ونديف رين موي تندرستيش چن ودفكرينا وخلكتي تشيتن فتركو في برنامج دا پیام من بو جهن پیوندی دار اویا يعني الحمد لله خلق ما يواعيه زانايا وقت تينا مزگفته خودشون خوفتشون هایی که بینک و گلوی خوشحاله تیتن دست وجا خوششتی جرگه که جوانی کریا برخو و هایی که يعني نیف میتره که چند دانايا لوی مزگفته لیک دیر دی فرن مای تندرستی يعني افشتی گله که جوانا وحتى سيداي يعني نوجد هيفاري حديثك كرتي شبيت موعظك شبيت بحسي جانب معنويات مجتمعي بكاد يعني توعية مجتمعي خوب كاد ناحية فقه ناحية يعني قرآني ناحية فان نخوشيا أخفنا سيدا مسموعة جاب راستي يعني يعني أبا باشرين داليفا يعني كو نوجد جماعة بينا كرن أجر هاتو يعني فرضا دانا الظروف ولي هات كم مزقفت يعني إن شاء الله ولي نهت يعني في دار ولي نهت بس يعني بيرتجال المال نفيج جماعة بينا كذا يعني هاي كأي كلمة أفريقيا نشد بيتا إمام مزقفتك بإمام مال أخو يعني أول هما شارع زاتر يعني بنمونا قال جرا أمزانين مثلا جانجا شيانت هاي خريج شريعتيا آن خريج معهدك إسلامية آن بانخوازة آن هاد شيانت هاي يعني دنيفيج بيش كد بس ناكد بيش مال أخو ناكد يعني هاي كده بخوكت نه پیام من وردا يعني سر آس عبادات ابو هاي رمضان مبارك او برای الهما شهر زاتر بیت امام مالاخو و محاضره بيجيت و عظا بيجيتن اگر بيجي مثلا محاضره كيش بيجي ناف خزانه خود و اركبيه يعني پیرامیر که 8 سالی ده بشه بابا بخود تقوا بن به امر خدا نکن یکو دعفو کن سردان اکدو بکن گناه نکن پیرامیر که 8 سالی روزکش نچوا سموعي بقريد يعني اسلام نه تشتكي لغزك وامتنا جاين بيجين الا ايكي واتف بيتن يشارزا بيراجناكو 7 سال فقير هندك اخفنا ديكاتن مرفد من دهوج بديارة بخدا اف اخفنا كده اينا اف اخفنا يعني اسلام دين باشه سيدا بين سر هند يعني چوا خزانه كده افراد ناوی خزانه تا که ناوی خزانه دا ام همیا بجداری بونمونه کار خیره بکتن بونمونه بچی که نزانیتن ام چوا فیر بکن رمضان بخو بین 90 دلیوه بله اولا يعني ام وقت بيجين برنامج بيت دانان بو خزانه سر است عباداتا اف برنامج شامل هميات كات اف بچی که دفیرو نویجی بید اف بچی که دفیرو قرآن بید اف بچی که دفیرو نشتنی بید زاید يعني جلسه که هاي من بيزانيت هاي سرگل خزانه بچی که کچکه هشتا نچو روضه او قرآن و نشه داد تجویدی ود خوینید چه و فیر بو يعني چه و فیر بو او بجلسه فیر بو برنشنه فیر بو وقت اف کره کچکه اترین تما بینا دایکا خو باب خو برایت خو خشکت خو خزانک و سرکفتی و بختور خزانک و ایمانیات و بدار یا روحانی رین نخاره اف بچی که ده فیر بید بوچه پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام نویجا فرض المزگفتت کرو یت سنت بلا مال اولا دو مالاوی محروم نبیتن عبادت نویجا و یادی کش بچیک دی فیرو نویجا بیتن فا افرنشتنا کته تکرن
طبعا ما بحثي هندي كركو جلسة بيتكرن بس ناف رمضانش دا همو اسبوع في جلسة كودي بيتكرن متابعة وخطة بيتكرن كو اف خطة ام چند موفق بوين ما چند جبه جي كر و چنه دا جبه جي کرن دا جبه جي بكين قال لكم مهمة يعني همچنین بین جلسه پیش رمضانه و 4 جلسه نو رمضانه دا و اگر جلسه که تایبتش بو جشنه بیتن دا یعنی جیانا ما اموال بکین فیرو یعنی جیان سر نخشه بچید سر خطه بچید نه هو بچیتن سيدة محمد شفيق يعني خد تعالى عمرو يدريش كانت بركات بيختم من كنت بكوي رسالة بون فخون قالك بمتأثر بون مشروع اليوم الأبيض يعني براسي بحسي هندك تشتكر بو يعني تو روجاكي واللي بكب كروجا يعني كروجا كوجش جيانو خدا يا سبي پیش نگی اوی روژه بکه 2 پیش نگی بکه 3 روز پیش نگی بکه خود بک پیش نگی بکه هیوک باشه پیش نگی ما تو بش روی جیان خوب یعنی تجی خیر و برکت ناکی بلا جیان تا یا سپی بید رمضان دلیویا که ام بجینه اف هی و رمضان مبارک دیگه مشروع توبه مشروع باشیه مشروع علمی مشروع دلوفانیه جا بگلکم مهم باشه سید یعنی بونو منت وان اجوا دا هاتنا کرونا و کارتیکل مسر سر مزگفت و اگر هاتو خود نکه مثلا مزگفت هر گرتیمان اول دریوه کادی تر نیه بو خیزانه بوی که گونه زیک و ایک بن لکم ببن بونو منه هر ناف تاکت اندامت خیزانه دا ایک وعظایی که بو خوینی تن یان پیش نویجی بکتن نویجا جماعت بکتن بحث کارن خیره بکن هر نوک هر بری اف مسئله بیتو کرونا بیتو مزگفت بینو دی کرن من پیزانی تای گلک خوشکو برایت آکره دا هر هیوی جلسه که های بخو 2 برانه 3 برانه جیرانن خرفت بن و سیداک بوان تاخفید جب طيبت أي رمضان مبارك يعني دي خب شو مجيل كين يعني براستي بيتفيا أف درس هابيتن أو أف درس خير وبركات تخوتاي قال جرى تلفون بمتين سر آريشة ونخوشي وكيشيت خزاني يعني أم بزانين كوبو أف خزانة ولي هاد أف گنجا بوچ ولي هاد بوچ أف هرزكارب كوريي چون نوشوله دا أم زاين برچه اگر چنم اگر أفا رنشتن نينه جلسة نينه إيمانيات ناف خزانة دانينه هيك دي سري خوشيد هيك حكمتك هيك رأيك ويجاد كيف دات آريشة ونخوشي دا هكا أفرنش نهبن أف جلسات إيماني هبن ناف خزانه دا و سيدا كي يعني ايك شارزة برا ايك إمام خطيبة تجربة يا 20 سال سريوي بان خوازيه را انسانك يه إيمانية روحانية آخف نتويت آفاكرن دلفكرن آخف نت خوش كتن بو يعني ام مثلا دليفه ندينه و بو ام مجاي ندينه و ام بوتي كان يوان كسانا كان افيد كو آخفنا خيره بو في خزانه بكتن باشه سيد يعني ايكش مثلا كارن ديتر انكو خلطيه ناف خزان و مالت مدا اوید ناف هيوا رمضان دا گلک اسراف تتكرن يعني چو اف خزانه خوب گون جینیتن با ایک کو سالات چوی نبی سالان چوی دا نبیتن اسراف نکد ناف رمضان دا ام چیکرنا خارنه دا مثلا خارنو و خارنو اوشند دا اسراف نکدن يعني رمضان دلیوه که ابونمونه بوان کسن کشی وای برز بیتن بشت رمضان دا خوبی نخواره بونمونه اگرش نکه دیگهش مثلا گنجه کد ویتن آنکو هر کسی که دیتر بیتن ویت بونمونه جگار کشه رمضان دلیوه بوی که اوی رمضان بخواه دلیوه وی بابتی پیلیتن و خلطی پیلیتن آنکا کاره که خلط کتن پیلیتن یعنی چه و رمضان دلیوه بیتن و مسئله دا و اسرافش هیوا رمضان مبارک دلیوه بو گلک شته نرینی یسلبی جیان آمده یعنی هندک سلوكيات نف درون مدى يتمظن بوي هند قناعات يتبين قناعات راسخة ادخلتني فهي رمضان مبارك باشرين دليفيا يعني فيت وقتان بيجيني تو لان الدرونية برهف بي يعني فيت تو ساحة كيف كي ما سيدخو فيت تو هندك رنشتن قال خو هبن هندك جلسة شوفي خدا نسر كو هزرا خوب كات كي ما سيد خدا هزرا خود نقاط ضعفت خدا بكا و لاین ایجابی بکه اف لاین نرینی یت لاواس یت خراب یت کود دجمنه تبن هلا مسعکه دیلتا که لهده برف لاین اکتیف یت چالاک یت فعال یت کو خدمتا تبکن یا درون تبکن ساخلمی تبکن دنیای بری آخرته ف
هیوا رمضان مبارک راستی تا آماجه چطوری کرد یعنی مثلا یعنی جگاره مثلا آن اسرافه یعنی اصل هیوا رمضان مبارک جانب کی ورق برین یعنی بتفتينا جين بين هيفا رمضان مبارك هيفا خارنو او جاهيك فيسبوك بين تداري مأدوباوي ومغرب نه يعني من وكلينك وخانت يا زانايا که ياباني بسلمانيش بو وكلينه سال 2016 يعني برلمانما نوبل ورقر سر روجيه بيجيتن روجي او كتو تيني بي برسي بي وقت كتو فترة خوفت كاش والخونه که تجي كاوها بخو بلا درسته تو ده تشتشيرين خوي حلويات ده خوي دا افكلو كوزا يعني تشبو دماغه و ده زادي ديكاش خوي بس وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إراك ما فيد ام رمضان بيجين باشرين دليفه بو ساخلاميه يعني دراسات هاتي نكرن الامريكا والغير امريكا دبيجن لشي مروفي بيتفيا ابسيه شش رجا هاي كو صالسيه شش رجا علميا او وقلتي يعني دراسات وفاكولينة وان لامريكا وغير امريكا لشي انساني بيتفيا بسيه شش رجا هاي كو صالة تدا جلكي مبخد يعني 16 ساعة ناخد هم رجا اكي رجا اسلامي اكمل سحكيني هيفا رمضان مبارك هيفا وشاشيشيت شوالنا علميا اشكره اذا يعني راستي عبادات ما علم پسند كات پیام من بوان کسا اوید که احتمال هيفا رمضان مبارك بيت ونگرن چونكي نتیجه اف تشویش سر اسلامی هات یکرن افروکت شید بید گلک گنج هبن گلک از هبن يعني هزرا روجيش درونه بدون بيد دلي بدون بيد نيته بدون بيد بله سيدا رمضان أفا في نحيه دو از من داخل نبيجم اگر اف هي رمضان مبارك بو نحيه صحته تا خراب بيت سحكا اخفنت علماء سحكا اخفنت وفاكولينت بروفيسورين اكاديميه جامعه يعني حتى صناعه كي امريكي بيجي تنده جامعات پیشکفت العالم سال 2020 و کلینت وانیت سرکی و اتزور خر سر روژیه بون حتی اوی ناو سال 2020 دانا سال روژیه بو مفاین روژیه سر لش انسانی ایدن افروکا یعنی کشه مزور کشه ساخلمیت های رمضان باشترین دلیوه که افروکا کتزغطه کسکریه کتوی قلاوی که افروکا مناعته ضعيفة يعني تو افروكا بروجيبي و اسراف نكيت خورنو و دا بلا درسته حلويات ده مش باشه سيدان بين سرين شو اختماش قالك نمايا رمضان هيفا هاتنا خار قرآنه چند تا گرنگ تاكي في خزانه خو فيرو زانستن قرآني بكتن هر دیسان بابت که دیگهش مثلا رمضان مانگا توبه کرنه بله یه چند گرنگش ام رمضانه که دا در بکوین کو هرچه نبیتون خدای خود راضی بکن توبه از گلک جراز دا خود توبه داد کم توبه چاوکو وگو و لش انسانی یعنی پیز ببیتن وید خوب بشود درون ما جسته ما حضرت ما فکرت ما وی دنیای دا قابل بو پیز بونه پیز بید وید ام بشوین توبه وکی وی حمامه یا کتب چی سری خوب بشو جوان حشکه و معطره که خوش پاوجا خو و جلکه که نیبکه برخو بیا داره نفسیاً تو چند مرتاحی توبه اوه انسان وقتی گناحت خود هیلید که ماسیت خود هیلید او چطه خلط هیلیتن و برف خوده ود چید برف ایمانیات ود چید اوی لباس التقوى کرا برخو و لباس المعاصي يعني دانا ويره دي چند كيف خوش بيتن هل دروني دي چند مرتاح بيتن هاني امام عمر اخفنا که هاي گلکا يعني يا جوان وقتی هاي و رمضان مبارك خود با دا بجيتن مرحبا بمطهرنا من الذنوب أفايا عقل أفايا يعني ظانين وفقه مرحبا بمطهرنا من الذنوب يعني ها أفايا خيرات نكو واتفقرن بهاي رمضان تكربو چنگي دي گناحت ما تبحثي توبه كر دي گناحت ما چن سر ما بس كم توبه بكين
ونسبت يعني خندنا قرآن و کورین زانستی تادینه کرن وی سردمه دا وان سالا دا مناع انسانی بهست اخید او کسی قرآن و خوینتن دراسات هاتیا کرن که نخوشی زهایمر و بارکنیوس نخوشی دان عمریه لف مروی نامینن قرآن حیویت بمروی شد کد نشاط شد کد قرآن ول مرویت کد مروی ساخلم بید مروی یحجی بید قیمت بید تو دی چی قرآن خوینی دراسات هاتیا کرن که يعني نبرات حروف القرآن قوترين نبرنا كتأثير الخانة يا إنسان كت كشارع سر ببيت هكا خانه که مسرطن هبید آن یا ملتهب بید آن یا ماندی بید آن یا کت کده مرید و خانه پکهات نف خانه دا جاره کدی که تنشید کتوه خوندن قرآن خرابه گلک زوره یعنی پیتی ویا خیزان رون تخاره از و خاله ده گلک احتمام دمه کس نمی نف خیزان دا ایلا قرآن خین و افروك الحمد لله شكر بخده مجتمع که خوندوان ما هی يعني هل بقرا السيداي جيزين فير كنا قرآن بله هر سيداي مثلا ما هي جيرانا ما مستايا دزگه ميت هاي افروكا يعني موبايل دست تدا ده حس كيف فن التجويد علوم القرآن تبحثي زانست قرآن كر يعني از تأكيد اللي في خالجت كم اوی کو اوه هنده ساله بس ورخو قلب کتو من هنده ختمه کردن دست خوش خودی اجرایی مازن کرد خودی بو بخیره که مازن بنویسید بس بلاوی ایو رمضان مبارک کتا بو تفسیر بو زانایا بو مقاصد الآیات از حکمه بس تا وی آیته اف صورت بو الایرهاتیه اول بو ایرهاتیه ام چینه تفسیره حتی کنگی يعني هنده کت فیر بوی ختمك بو دوبيله اك بو ماتيو اك بو خالته يعني موازع ختمايا نه قرآن بخينا بخو قرآن بخينا هشتا من نتوينت ناف جوهر قرآن دا يعني قال جارا نفرك جاميرك سلوكي ويا خلته فهموي بوجيان خلته صد جارش او آيات وخوندي او آيات بريوي دتا هندي كوي عقلك راجحها بيد بله بس ها تفسیر خود نگهینان دیا وقتی من دو ماهی کادی بس بسیار کادی که راستی و گرنگ بنامای بس من کردی برسوای بسیار در رمضان دیگروان کسی نشن بروجی بن یعنی رمضان هر تنی روجی گرتن نیه هنده کسی های مثلا دان عمرکه ازرکه شرعی های نشه بروجی بیتن اتناف خیزانه دا او کس شاد سر دریت گل های رمضان بکد کسی که مثلا بعمره دو پیرکه با پیرکه کسی که دیگه نخوشه نساخه و یعنی نشد روزه بگیرید تو درستش نگیرید بله هم بشین هی و رمضان مبارک نبستنی روزیه يعني هلك عبادات تنكرن يعني أبشيتن ذكر خد تعالى بخبكات استغفر الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نفيج الجماعات مثلا ديفشيون خبكاتن وكدي يعني قال خد تعالى كوي شو بيتشيت بيت قبيص بن المخارق صحابي بو هو تاني بيغمبري عليه الصلاة والسلام بعمر بو عندك بسيار بيغمبري كان عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله عملك بجنبي بشما بحشته قلت بيجي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده يعني أذكر قلت دش بحشته بعمره إذا أبي بعمر أنا أبي نساخ أنا أبي نشيت مثلا روجي بقريد بأجارك مثلا خوش كد محتمل مثلا نشن روجي بن برهندك أجارة أو شيء يعني يقول خب دنا محاضراته بس استماع أو راديونا أو فيسبوك أو مثلا جوجل مثلا أو شيء مثلا يوتيوب أو شيء بخو جوي خدته أو كي خو يعني هي مثلا نشيت هنت ركعته بكاتن شو كتوي أن كوي بوي شيء عبادات يا جنجايا دروني مرتاح بشيء عبادات أو شيء بخو عباداتي بتر يعني قالك سپاس ديال برنامج بدون ما نلعب بسيار زور نصرف بوقت براس سپاسيات كان زور سپاس وزور برس مستمر سعيد موفق به ان شاء الله زور سپاس گهدار رزدار دخوازش خدای مازند کن که تمنی ما بیتونو بگهینه به هیوا بیروزا رمضان سپاسیوات کن که تانم که گهداری ما بین سپاس بو وین رزدار تا خلق دیگه و من نفع گلیک دا بخاطران کن